San KURATSA. Ang ating pagpapasayamon ang bugos nga asawa sa natong tigsiring kakonsihal sa Barangay Buramon, Ma'am Maria Salomon, Masayaw San KURATSA. Ang atong bisita Barangay Captain sa Barangay Buramon, Honorable Ramon Buboy Salomon, pagpapadisan sa Nasanga Solsogon, Ma'am Teleclin Chavez.
Dapat salamat Kapitan Bugoy o Ramon Bugoy sa Dumon sa Barangay Barabog ug sugat pa ni Padres Ma'am Nina Rigara. Kita sa masunod nga masayaw sa KURATSA ang aton hermano mayor sa niya nga tuig 2025 Mr. Marcelino Tapugo Tapadisan. Sa nato sa Sangguniang Bayan member, Honorable Alma Alegria Rosales.
Maraming salamat sa natin Hermano Mayor sa Ginagawa 2025, Mr. Marcelino Tapugok o sa Maniapadis, ang ating Sangguniampayan member o Ritchionista, Honorable Alma Alegria Rosales.